ka se mi wo se musi dan no mo ye mo den ye se wa ma e be wo den o ma adwuma ti wa me ye bi ejo say 50 cedis ana mo nyina mo tum ugu mu na mo senti o ye si o ana aka obi anu ho be ka say bia ye ne say abrochiri group o ye na abrochiri group say ene abrochiri ni area bi wa ha se from abrochiri he o ka ma wiem za abrofu bi na ba dabi ekobi e from abrochiri ye be kwa abrochiri line ho ye group say abrochiri fo ba na ana mo be ya akwesi ha na we mo ana ha se sukran from ha se kran ato asaman fo ba omo so be ya akwesi apotosum ni abrochiri ne o enkwala beka pa enkwala go bebre apotosum dia enkwala wo lolo mi ho no na enti se enkwala no nya sa ba ko school ka je se ye bo we foforo kra aji se bi o mo sa man another structure so mo ka so mo nyina ba o mo ko nyina ba ni se sibia mienu e ka ho because enkwala do so ha enkwala ndo o manfo na tuo mo esi o mo de mra hye o mo keten se o ma amoa me ye o ma adwuma me ya mpegya sa de ye nsi wa mo be chi o mo de dua o mo nyina tuo mo ho agu aya ade na wie mo si wie how many years ni Sitama 4 years omo beto abalo ombe yes o be ye no obi amba bi mo pede si ho a mo penti e no ano abru vie nu mo obi ansi obi asiata no mpo ye hu no be mo contractor no kura ye hu no be pim na mbo ye hu no so these are issues these are issues was say hwe ne ka na education ye no district nyina ya we say bibi sha again na isi kwa say committee na ka na ma bu na isi ya sha sete o manfo na mo hye o mo kete mo sie ne na esu frɛ mo no enye me enye me o manfo ni so mo nya education akora keto wetin bi na no so obeko school ye ma ne nko because you don't pay mo nya de obenante and ye chase teacher need for lesson notes you see the you're not cutting why